nitabye Imana. Will you keep quiet? Irahamagara nanga kuyitaba. Phone nyikura. None ngire mfate. Will you keep quiet? Imana impamagare. None birangiye nyitabye. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Abakobwa kari beza wo Mwijuru. Ntabwo nasubira ku isi menya ngiye kuhaguma. Mbega abakobwa be uzikari inzobe gusa. Ariko si ako nitabye Imana nashaka. Ako nashishikariza abantu ku isi. Umuntu Imana izahamagara. Yazanga kumwitaba. Narangiza mukupe. What? Imana ni guhamagara ko uzayikupe wange kuyita phone itikura. What? Nimero yayo nibona mu mutwe naho uzatishira blacklist. Nakeza ko none siko nabiryo ndi kubona. Ko nabiryo ndi kubona. Oya ibi ntabwo nabishobora sha. Nakurya birandi kubona se ngemboto amato. Ako ni heza ariko ntago baryaga ndi ahantu nta kintu ndi kubona. Shemana nahise nkaho ibeshaga ubu siriye ngo nyibaze. Akana Mwijuru neza dore ikirere ubundi mu kirere cyangiye gupfa we. Mundebere niba yagiye gupfa. Ndashaka nisubire hasi kuko ino ndi kubona nta no gukinira agapira. Wari gutembera mu kirere sikazagira kuki. Shatse ube ku isi pe. Nanjye ndagiye umugani wanuze. Ngeze ku isi. Sureba ku isi hari ikibuga amashuri abantu bari kwega. Mwijuru sira waba uri gukora ye. Ndarikatiye. Ndatwa nkaja kwa stand.